Nteto mekarika masiana gutewa guntu mwanya nteresia igembe na gukinywa sibitari ni Nyambene level 4 nimathiete na mbere makiongerekaga oburia kugukia onturio twikite murigo umunene kire sibitari inu akiare murungamiri wa sibitari inu Githu Chira augite mwankatha ino mena tugenge tuna tututetwe na twashuirwa kana twabirwa sibitari ni inu na ikatusuirwa gia kuria gia kunyoneria ni murigo umunene sibitari ni inu nario kiuragia aciari na ntu akakwumia kumenyera ciana ciao enderia marathimwo na ciana inu kuma kirenga inontu bantu bakwithagirwa magita ciana ino ithakani. Dennis Mugendi na riboti inu. Thina ni nene sibitari ni Nyambene level 4 mushine o Maua kuumani na kuingia kwa tukenke turia twojetwe tutei ni aciari bao na kuretwo aja sibitari ne untu tukiaraniria na daktari munene Githu Chira akuga mwankana ndi bali na ana bana. Kwa sasa tuko na watoto 4 ambao tumeaccommodate hapa kwa hospitali, watoto ambao waliokotwa na wakaletwa na wakaachwa hapa kwa hospitali. Jambo la kwanza, hii ni changamoto kubwa sana kwa hospitali, manake huwa si kazi yetu kuchunga watoto. Hospitali huwa haina ile children's home ama orphanage. Hospitali huwa ni mahali pa matibabu kwa watoto ambao ni wagonjwa. Kubarira kuri thina inene ngerekana kugurene iria ria nan na mantu ne jangi daktari uju ari athira kinyani ugwatikitwa na tutu kenke kuithwa turi sibitari ni ije ni untu no tugwatithio murimo na bo arira aciari batu batwijire ni kuithira muthiene tukariye na gwikwa njene cia kumenyera ana kuria kubona kairi ni inyene. So wale watoto wanapokaa pale huwa ni hatari kwao, manake hapa kunaweza kuja mtu ambaye akona viini vya hatari na wale watoto wanaweza wakaambukizwa magonjwa hapa katika hospitali. Jambo la pili pia ni changamoto kwa sababu wale watoto wanachukua nafasi ya vitanda ambavyo vingetumika na watoto ambao wanahitaji matibabu, na pia ni gharama kubwa sana kwa hospitali, manake ukiona kuchunga wale watoto inabidi hospitali ajiri mtu wa kuwahudumia na kuwanunulia maziwa, na saa zingine inakuwa changamoto manake hospitali iko na rasilimali ambazo hazitoshi. So ni changamoto kubwa sana kwa hospitali kuchunga hawa watoto. Mutumiria Isaia Ndung'u no mwe mukujiri wana bare batei mushine jujo Maua. Tunagwithikira ku nene muno nontu bwa aciari na ngekuru nontu bwa mtu kutharimwo na mwana agate mwana kwa unturene ya Maua. Tunagwithikira ku nene muno nontu nini cundiete ana igoro kwina ana bairi turonere nturene o wa Maua. Mama arareterwe mwana etherwa aria ngugini kwawe mameja na kana mwira ngwatira kana ka mbite bata kidogo, lakini kumbe mamora arari na niengi tati arekia mwana na twikende mwana agutigwo njarene cia mama mukuru pio ende oni tuguna gwithikira ku nene muno ndethire mama u akirira akiuragia inanga ikia kana ka ndamwire ndi kumania nau reke tujukia kana ka tweta polisi nara tugita polisi nara twethira na kuo kwina kana kangi utaro bwawe buri bukiri antu akana rume ndi oni ngwenda kwaria na ngekuru na family kintu kiria gigutuma mantu ya yonthe ya changie ni gwithira family gutina na urumwe na gutina ngwataniro na mantu ya guthithika nontu mukuru no ete akerwo mwana no oke akarega ende mukuru no yakona atiri onika ngarira mwana oninka ende mantu ya yakareta guchangia gute ana no menyere uthai umenye Murungu ni aguthura ni untu buu kwa uo ningukania ngekuru na family cionthe ati uwe Murungu agutharima na mwana umenyere mwana ou nontu kuri antu baba ingi muno bakuria ana na batikuona onini ukuona kwe ntuko ndirakuona ntuko ingi ndakuonia kwe na ana njukitie tauni na mantu yaria yathithikite ni gwithira atiri street children itigweja ni gwintu wa githiro wa gintu kingi nontu ba gwithiro gutina ngwataniro na aria family ni muthiene na kubatumiria na kubera kuri na ikano kiare Murungu aja nthigurune ona kinya ntuko ya kiama. Abortion ni meia buru nontu kuikura kuno mwana kura nontu imoyo wora kwa uo utibatere kuthithia abortion kana kuruta mwana na kana gute mwana
ou ni umwe na kura. Dennis Mugendi, Wero TV, mucini o Maua, kaunti ya Meru.